mapagpiaran, kano at datang pagtrabahuan sa balin kundi aramid na. Nasaysayat, pahingayen ko daytay balo, ngem daytay at lemlemeng asigong damalo. Di umuro, katawaan dan likod mo, nung maasawang gayang ko daytay usado. Lumay sa abaro, ket magkasasawa mga sawa ti anak ti manalo, taisut magustua. No agarado akme, agarado kam ngadwa. Tingat rabi agriing kami, aging inarado kami. Lumay sa abaro, ket magkasasawa mga sawaak ti anak ti mangalap, taisut magustuat. No agkamel akme, agkamel kami adwa. Tingat rabi agriing kami, agkinkinamel kami. Lumay sa abaro, kit makasasawa mga sawaak ti anak ti doktora, taisut magustuat. No agtudok akme, agtudok kami adwa. Tingat rabi agriing kami, agtintinudok kami. Tinadan ko para inaw, para luto, para ugas iti kaldero, para balsig iti kayo, para pakan iti dingwen, para padigos iti uping, para pastor iti baka, para saret, para laba, para plancha aglambaso. Inaldaw ko nga opisyo, awan met di mabalin ko, taiso tigasat ko, tangamin gagayem ko, awan pulos ti adal ko, aging galayng iti grade 1, iti 0, ti immurnal. Karing kaniyak na umagin, samsam itik ni patay, ubulan kit at lunen, nang laylayin ni ayat, yung kakading palasbangin, ununoy ko darasem, ngaikit din, numatay ni asawa, isublat kung katuganga. No awan latigasa, isublat ko ni ipa, barbaring makayanak, tay lalaki akas kaniya, lalaki
Sanan to ko na nga isar sarita ay nakakabsat ko agsa nga ili agsa. Ay nagrigat di baruno agbag yan nga laeng ti agar arapak ay balasang nga ingret usaksa kinagpaisuna dinamit may ikas ay barong nga ba kinapugnuna nalaing nga agablano ang may maysa bimno at dantay sangutay malasang kaarig na at bisukol nga natutukan ay biyag biyag di musikero at darasat at damit niliday ay biyag biyag di musikero an anusat taisu tigasat ko ay biyag biyag di musikero at darasat at damit niliday ay biyag biyag di musikero ang anusat taisu tigasat ko. Kaya't mo kumare taag kinaawatan ta manok mo ken manok ko ket pagpalutin ta ita tuy manok ko kumare tawid ko ken itata ket day tamet manok mo tawid mo ken ninana day tamanok mo kumare rimwaren ti dalen na ket day tuimet manukku nalpayen ti tingid na day tuyen ti nagpanagan na di ayan ayat adwa ayat laeng asar sarita ayat nga di makain na nalabesen ket nalabes awan ti dakdakes iti naminsan nga aldaw tinanigalwan kapay ading iti patupat ken suman ket inwarsi-warsing kanpay inuna di binaungku anak kami suot kakano tulong bigat kumayat tutain bagin tanto tiag sao lumay saa nga baru ket makasasawa mga sawa ag ti anak ti vampira taisut magustuha no ag kunot akmet ag kunot kami adwa tenga trabi agreing kami ag kinkinunot kami numay saa nga baru ket makasasawa mga sawaag ti anak ti kuboy taisut magustuha no agsakay at met agsakay kami adwa tenga trabi agriing kami agsingsing na kay kami
aswang.